Abemba bangwataniro ikundi bya ekuru na rietwa muungano women groups nderechegembe ni bataririte kuria kunganirwa kwao ni wagibwa kigina kinya nyuma yabo gutuma maromba jote thibu bakiare bugite ni barombete mbecha ta ikundi kumakire thirikari county na kinya obisi ya mubunge wa ekuru ende batomba kwa mukira utethibu na wakibarire Daktari Sarah Kilemi na borite kwithirwa bakimenyera muno barabakaringira kura kithurano ne tweetite. Juri musemanio jwa ikundi bya ekuru bya muungano ntere nijisia igembe ikundi kiri na ngirisi ya kiama bariwa kiria kibarigarĩtie nĩ batuire gũtũma maromba ya kwewa mbeca cia mĩthithũ thirikari-inĩ indi batae wa kinya nombi na ũrĩa kinya atabarĩkĩtie nĩ mũrũngamĩri wa ekuru Elizabeth Karambu akairemia batutomba ikundi bibia tutomba kuromba mbeca kuma ntere ni ira cha women rep cha ntere ni ira cha thirikari ya county na tukaromba tukaga mbeca buru. Mheshimiwa nataka mushambulia lakini itumwireja igwe watu twathure women rep wetu Elizabeth Karambu akairemia mama twendete ute kura kinyemwe yauma kiri ikundi babonthe kuona bonthe baringire kairemia ute kura yauma ende to muthura Mheshimiwa muchemuno jwa tutajojo jware jo munene muno no tote muchemuno jonge jwareo tombere guchemanya guntu gwita wankiriana ntere chiarare ndere kaero na mheshimiwa areja mheshimiwa ankwenda kwaria kendeja kuona ogoro kenda kethakorirwa arikane mheshimiwa kairemia aratwira agutwa 300,000 na agutwa ithi ende kirigarania mheshimiwa kairemia kuma mwaka jora atwere mori jwa nana mwanka narua inya twamuringira thimu mheshimiwa kairemia atete kaburu twatitika twamuthiĩrĩtie twamutarĩra twamwethia women rep bwana asifiwe lakini kintu kiria kindiarĩtie women rep wethira ukimenya uni ndakolomera metheneke nyumba Karambu wampa na kenda beta Andre school kwa tuika na bara ugwete ukarira Andre school mwaka rwa rĩo te mwana ũrĩri fi ana wau bonza kabengi school bwana asifiwe mwesini kintu kiria ndishie obati kwaria oma ima wirane bakumwira no julie na ndeiro tukuria uju twetwe kuthura weshimua beta bakeja batwairia mheshimiwa kairemia ito nara wetire ikundi byeto bya muungano international group tuguchwete tugweterete ja mubira okona torikane andiera watwirire echiringi 300,000 ekoro baba no tweterete ithibira watwirire mheshimiwa no tweterete nara urita marinyene ito twakoromba itieguru untu na wewe ni kaburu ore arombaga giti kia ngavana kubera ni akiao kunenkirwa birabire biao awe Sarah Kilemi mwe kurwa Kilemi mwiria ore arujaira ungavana Meru akubera ni basioke kithurano kia mwanka ya 2027 bateji kuthura mutongeria ati kubatethia into byone birabwe ya ibya thirikari nyira taxi irabo kwibwiso bokuruta waura moate kwina taxi yau waura wabiroka ura kinya irio bira kinya mbi yontone ndo tebyo bitu taxwa kwa iraiti enu ekwethera muntu ebuthitheria boreke kuwa atorombe atwe watakuruta mukonebwe akabwa ivyenu obusokeria abu mnankere bamwira tuwatilire 27 yekinya tuilele ni ekuru bara tukumeya bombo turita aba twikiara arwethe anete ke MP kya kwenda mwenikio arwethe ane MCA mwenikio oigwa loi okethe ababu bukendo kura no mwanka buikorie bwingwa muntu atetanganya ware mwere uri ngakaomea nenge 2027 bukaomea muntu bwera wako ti mwathagirero tembi kinywethe kirindike kuringe tumake kiwa turingire ingania uroria na ate abwethia tuone bukeya ikoringira muntu nonto no muthongi kana nonto no munene no mutamboroku ebwo loi bwethira bwetete kuringira nkanya kana kwaria kana kuina kana kurongwa ilele ni bugoria wa muria kurajariro yoro
Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Gembe, Kaunti ya Meru.